hadu menda ngiladon riu teli ki active cases ki bala ada pha sampul mentes hadu menda ngi long arpu arajar san spa sopo RR san saunot nang ta ki bala tested negative hadu menda ngi ki bala long negative ki long arpu arajar sispa saupuwe ti bedang up pede yang report hadu menda yang result yang jongki ki ba test ki long aspa kandai pusan kinong Megalia borok bulan Pai yang Megalia hadu menda ngi kendai trik Julai kilong arpo hajar kendai spa arpulai. Apo East Khasi Hills total kelong Saupunyo nang ta de apo Riboy district total kelong Khatsan East Jaintia Hills district itang Iwei West Garo Hills district Laingut mat kibla recovered adu menta kilong Saubusan kibla khlat tidak kidan hitang Arngut. Kebalong hadu menta ka high risk kilong Senyo Busau but ki low risk kilong Sispa Lai Pusau. Till today in the Meghalaya state, there is no community spread. Okay, all those active cases which are now in our state of Meghalaya, all of them are the returnees. Those are returning from outside the state. Maybe the civilian or you talk about the armed forces. This is all the returnees. There is no community spread till today in the state of Meghalaya. Mendangaski baru kebang iyo detected ke kes kilong kadarngut. Sipongut kide napo BSF. Wei di bawan napo Delhi di kena pulih. Dan ta sai wei pede kide kiba let chapo Patna balik jatho shwa ka lockdown ke let chatai. Kading 15 pede ha ka sitarik u Julai tikila le ya ka test ke na dong sedong but meneng si layu kumi positive case na preng jong itu ki wan phaila titang iwe ide kenthei ibana shilo tikitu bon phai da bayatho sapatna baro ki bahayeng idan po quarantine center tang tu ko bayo positive lapha ika sepo civil hospital po corona care center aslong ne po kiting road po jong ka review meeting ru lamdan kanu kanu rai ru daong na ban ai gal lockdown tina marbang in ham assess ka situation kalong kumno adu menta ka situation kadang long lamar kampadon kanu ru ka community spread kini baru ke barang one week active cases menta kini bet ki returnees jadi nanti ka daw ka government kampat ai ya kanu ka rai na menta ka lockdown